abakazi n'emyeta bashomesebwa abantu baruga mugombora y'amashani emyanya giherire abari kukora business nche okwihamwe entaasyo bari kuvugana n'aba UN Capital Development Funds bakwatanise n'aba Federation of Small and Medium Enterprises Business babashomesa uko amasomo gabo gari kubasa kubahwera okongera hantase yabo buno omusomo primarily guli focused aba enganja nirundi buli abasigazi the youths etegetekerwe kwijja kurora nti how can abasigazi basobora batakozesa amasimu gabo kwijja kurora baraninga business zabo ndi buli kumanaginga kurakuranya businesses ezimbaganiza honaba bashomesebwa no kubine kureberera emishuburo yabo ekahangara kutari kugwa wanyuma yo kutandukwaho ekirayo kulemesa business mu Uganda abantu kwijja kuraba accessinga finances in a parameters zayo nojja kusanga nti busawo participating financial institution esobora kubahereza sente mutamanyire kubika ebitabo rundi buli to keep omujungu kyesere keeping records. Turi kuruga mu mulembe go kushanga ngo yine kubanza wahandika wagurachi wakigura shingizingahi okachito mu kitabo nyencha karabane kitabo bakachizanisa ukaruzinga information so chap twine app kugira ngo arabasa kujinstallinga hasimu yawo echo kubanza kukoza app oyine kuboine smartphone so buli muntu turi mu mulembe wo kugira ngo buli muntu tandika okugura ninga shote kateke okugura isimu ya smart so hata ibi bintu no rebana na app yabo no yatugera nti no basa kuboine nk'ekintu for example ineka crop yona kwa buri yaho wareba nti yagera nko buriro bota kucenga you can use the same app okugambara what that crop is suffering from okushomesa oku kwahikwamwe abahangu kandi bashomesa emyeto n'abakazi okuteseba ahamshuburo gumwe gonka chap agent turakugira ngo ori mu gukora business yo mudara ori mu kuguza amakara warabasa no kongera hendijo business otandike ko aninge sente eji business ya chap wajita hasimu yawe buli transaction yo rakora jete nka mobile money kunkotara koze saraine ndurusi nwamanya